Europe khomol puya football club te in elna ngai lutlo ber UEFA Champions League ka Luis Enrique enkol Paris Saint-Germain chuan Arsenal ne in champion no moyan choi Mikel Arteta Spanish specialin enkol na nuaya Arsenal in du thu sama train season an Carloa lungai na mituinen an khar ta jok Premier League champion tan France League One champion Paris Saint-Germain an thasheta Luis Enrique houten an phu ang ngein kumzonin UEFA Champions League no moyan choi Puskas Arena Budapest in Rindizan Khan Champions League final khelani a Arsenalin Kai Havertz mangin goal khung masama se Paris Saint-Germain in Ballon d'Or call to Ousmane Dembele mangin sipuran suta hun pa ngaya goal khat ve ve penanin ne tok nu in extra time minute som thum khelle ni in heta hiang goal lu tak lo awangin penalty shootout mangin chak jok zona ni nu a Enrique enkol Paris Saint-Germain in 4-3 in ne na anchang Arsenal manager Mikel Arteta in khel tura bulchan tu te athandana goal khung ain goal ven himangai poimo te alanga Lewis Kelly chu Declan Rice ko pui turin ada a English left back ki Eberezi Ezele Martin Zubimendi te nek chuak tu lang sarani Goalkeeper David Raya le amain kop Gabriel le William Saliba te khoiche da thiang lova Mual veilama Ricardo Calafiori training 9 tiam do wangin hin kepi aron in lana Jurgen Timber damman ma se Christian Mosquera laka Artetan rinna angat chunzom Tarmalama Kai Havertz Leandro Trossard Martin Odegaard le Bukayo Saka ten oma Mikel Artetan tutuk na asiam maklova chuti rualin goal nor ain goal ven him angai poi mo jok ti ero a player thandana alang thei Luis Enrique in minol pui rinlok ang thapin starting 11 a player aron rema Akaf Hakimi dammanin bularon trana Spanish manager hian Paris Saint-Germain hi an thaddan berin arema ngai thei ani Kai Havertz Victor Gyökeres ain bulatrana German forward hian UEFA Champions League le Club World Cup final sang ni somni pania Chelsea tang goal poimo akhung to awangin Arteta na ringzok hi amaklova Paris Saint-Germain in kheltunun ngalma se minute rukna leka halfway line na Marquinhos ball pe chuak turin Trossard apera hemi peri Kai Havertz thatakin mual veilama alalut ngala Arsenal forward thian angle zim takatrangin Paris Saint-Germain keeper Matvey Safonov machona angle to lo anga ngai thei nima se Havertz thian ko thasetin gola apet lut goal lu hau ma in Arsenal goal ven him an poitilova goal an khung ma awangin Mikel Arteta hoten khung bel tum lovin an goal ni sa ve ni man tuma London club in player som pakhatin goal ven him na an thoka na po an thok tra Paris Saint-Germain in chance an siam le thailo Declan Rice an na achianga Gabriel le William Saliba te in kop chu sutlang thailo bang ang mai ani Paris Saint-Germain chuan vor Ousmane Dembele le Desire de Ubaka Kvaratskhelia ten chance an siam thailova Enrique hote antal boy man le Arsenal in tun season a goal rukchok an la chua final thleng tura goal chua lo na match voi kwa an nei to wangin goal ven him tuma an khel hi amaklova Mikel Arteta hote hian no moi choi theina kong thabera an ngaya in khel mu nom na ti dal deuh ma se London club that na ber ani loisi ani Arsenal trantute ngai thatakan online talent nei thabi Kvaratskhelia ronin lara right back phua chop Christian Mosquera bumin box hunga akhal luta Arsenal defender Mosquera ngai tuana atoizeva Kvaratskhelia hi to thlu in referee Daniel Seberton penalty pek mai lo chu ti theidang anei lo Ousmane Dembele ron pen chuaka Premier League Golden Glove dongtu David Raya ron bumin minute somruk palina sipura suta Huaisen takabul tran zok Paris Saint-Germain in champion turin din mun tran ding ti anin ria Arsenal tan goal ven him na thoreng arem to lo Mikel Arteta yellow card moto Mosquera la chok ngalin Jurgen Timber lu tira captain Odegaard aya Victor Gyökeres lu tirin Arsenal in goal ven him ringot antum lo ti anin rem dana tanga hriat thei to a
Kai Havertz chu Martin Odegaard ta position attacking midfielder po nun ani Arsenal tlar nung ala phui renga Paris Saint-Germain chance nei na po long shot zelani chuti Rolling Gunners in goal no ran tuma wangin an tlar nung apo ve tran zeu zeu boka penalty lo chuak tu Kvaratskhelia an thataka alag lu nu a goal bana pet pera liam wangin Georgian star hilak chu angai hial athak tu Bradley Barcola po intrum ni chance thatak ngain Barcola hitlan chak view ma se a finishing a thattok lo wangin goal a khung lo penalty shootout thlen ngai loin Arsenal in penalty muturan in ngaya minute zapani na madiau ken box sunga thatakina laluta William Pachuan ron nain English forward ti box sunga atlua referee penalty a angai lova penalty pek theidan ombok ma se mediu ke hi akwai tlutu jok ani theya wangin penalty pek lo theidan atam ma jok Odegaard chu awanga captain na cheltu Declan Rice an yellow card ta mu pha Arsenal trantu telamin engzat nge suman pek chati in referee aw ela liam wangin in khel top lam anung tok lova team pani an hlau thon to awangin an goal bo ana to lo bok hun pa ngai top main Dembele lak chu angaya midfielder munom Vitinha le defender track PSG captain Marquinhos te po extra time second half lak chu an ni a Arsenal lamin Ezele Martin Zubimendi te extra time a lutir ma se goal chance an in siam theilova Paris Saint-Germain in lo theilowa an player thrat an lak chu wangin Arsenal an betreng to lova minute za som ni chungin chakso kanom lo PSG nan pet masa a penalty an peta team panin striker pani Goncalo Ramos de Victor Gyökeres de Bultran terin goal an khung ve ve a Desire the one a khung line Ezena khung lo thunga English midfielder hi keeper bum tumin atlan muanga Safono Fachebon acheson du si lova a pet out pha ta ani David Raya an Nuno Mendes a pet arundang vele in Declan Rice an ron khung le ngalin voithum pet so 3-3 ani Paris Saint-Germain tana pet tu Archive Hakimi le Lucas Beraldo tanan khung le a Gunners tan Gabriel Martinelli an khung le bokin a top bera defender Gabriel ron pen chuaka season tuana khel thaper po ni ma se defender tan chuan pressure sang hreta Brazilian defender hian a pet over a Paris Saint-Germain an champion Paris Saint-Germain te player in thak an tama wangin David Raya tan an pet na lam tur hi hriat harsa a Dembele Kvaratskhelia Vitinha le Marquinhos te kala khelse penalty pet ngel ti turanga ini in anni ho penalty pet dan hlui khachu David Raya hian alo enlok ngein arin Arsenal in club history European football champion theina hun tra an nei an bo pel le hi atum ni na ani Gabriel an penalty hla kan ti to kha Spanish manager Mikel Arteta chuan penalty pet kha adu penalty pet thin pa ngai chu Bukayo Saka Martin Odegaard le Kai Havertz ten ni a ma se extra time kan thlenga a pet tu tharano mangai tu emo an ron pet chu atulani ti in Gabriel pet chan asoi Tun season a English club in Europe in Elna champion vek theidin muna andin chu Premier League champion Arsenal Champions League and champion tak lo wangin athleng fumfe talova Europa League lama Aston Villa champion in Europa Conference League lama ero Crystal Palace and champion thung Paris Saint-Germain in European champion to in Neymar Kylian Mbappe baka Lionel Messi thingin an laluta Manager Langsar, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery le Thomas Tuchel baka Mauricio Pochettino thleginan lalut ma se Paris club pian no moi an choi theilo French club tan European champion a thei velo ang hiala ngai thei man ni ma se Enrique omme chuan ngai dana danglama Spanish manager hian season liam ta khan PSG chu voi khatnan UCL an champion puya voi khat mai du tok lovin akum zonin an champion European Cup champion gun berchu Carlo Ancelotti ni a voinga a champion a Enrique hian Pep Guardiola Bob Paisley le Zinedine Zidane te ni rualin voi thuma champion ve ta chi a champion pui hi PSG ni wangin aro pui zual
in khelbana Enrique chuan legend khatizong khang ka thlir ve ngai lo ti in manager ro pui bik anga chala du lova Paris Saint-Germain manager chuan soichun zomin ka phura ka chaw em bok ton season ka hun ton nuam berani a champion kalani renga azonin kan champion ti in asoi Enrique hian kumina nikum final a Inter Milan ne tu outfield player som te bok bulatran tira Real Madrid ina sang ni som pasare le som priat nu a kum zona final a outfield player som bultran tir le thei masaber chu Paris Saint-Germain hi